Gospodin upao sletela u baru. Tu tako zaustavi. Dobro se, čekaj, ona izgleda lupio u šofer šajbnu glavu. Neko. Baba, šta je bila? Pa vidi kako bilo naprijed. Čekaj, oni su dozdu, kako su sleteli ludajci? Ja ne mogu, nije mi to sve. To ti je otprilike jednomjesečno. Ili je dole ili u ovom jarku ovom. Ma, neko je dobro razvio glavu, vidi ono. Pa vidiš i kako staklo naprijed, ono, kao kad razbiješ glavu. Ima baba, ima neko sedi onda, je baba neka. Koji ludaci, koji ste vi ludaci, evo Stoja će vam pomoći. Smeje čovjek ništa. Sad ću pitat šta će ovi u bari dole, kao da su se parkirali. Bože, pomozi. Ajde, ljudi. Koga ćeš zavisati, šta sad napraviti? Možda je povrijeđena ona baba. Čovječe, viš da ljudi sleteli. Pa evo vidiš, baba povrijedila glavu. Pa je bila vezana. Pa nije, što bi baba bila ne, no na prednjima, onda viš da sedi, vidiš li? Sad će da iznesu, pa da. Pa ja bre, baba razbila glavu skroz. Skrivaš žena koji se glupiraju ljudi. Ja još naišao s onim belegom, Bože pomozi. Sećaš onog dečka? Viš ima beleg na ovom. Ti ne babu spašavaš, treba da strada žena. Ništa ovo.